La voix du peuple, média en temps réel. L'information en temps réel, des faits vérifiés, des reportages exclusifs et l'actualité qui vous concerne. Informer avec vérité, servir avec responsabilité. Sauti ya Wananchi, chombo cha habari cha wakati halisi. Habari kwa wakati halisi, taarifa zilizothibitishwa, ripoti za kipekee na matukio yanayokuhusu moja kwa moja. Kutoa habari kwa ukweli na kuhudumia kwa uwajibikaji. Amani na usalama na haki iwe. Amani na usalama na haki iwe. Wala kwa sababu anapo amani na usalama lazima haki nayo vile vile iwe inafanya kazi. Tunashukuru kwa kukutana leo siku ya tarehe 30 mwezi wa 6. Date ya leo ni date kubwa sana ndani ya nchi yetu ya Republique Democratique du Congo. Wakati tunapokutana vile vile wamama kama wababa kama vijana wote wanakutana pamoja, ni swala la kufurahi sana, na imependeza wamama wa hapa Baraka katika idara ya chama wafanye geste kabambi pamoja na kuakompanye independence ya nchi yetu ya wakongomani kutoka kwenye taifa za wabeberu wale wazungu. Sasa hivi ni miaka 66 iko katika mikono ya wakongomani. Sasa tangu miaka 66 nchi iko katika hali ambapo tungalipashwa kuwa tunaendelea kama kawaida, lakini tena maadui, marafiki zetu wanaokuwa na roho mbaya tena kuingiza nchi katika vita, ile inainterpele chaque Congolais. Kila mkongomani ajue kwamba ana majukumu mengi sana ya kupenda nchi yake. Kila mkongomani lazima aipende hii nchi, kwa sababu tuchangie wote kwa kupiganisha adui ili nchi ingie katika hali ya amani, na ikiwa katika amani usalama vile vile, na wakati wowote ule na haki vile vile iwe inafanya kazi yake kwa kuongoza nchi yetu. Ile inalomba kila Kongole kuwa na ile esprit patriotique. Hususan ukiangalia walioomba independence ilikuwa ni vijana tu, ijapo tunawakamata kama wazee kwa sasa hivi, lakini kwa ile wakati ilikuwa ni vijana. Ndio maana tunainterpelle jeunesse kwa patriotisme ya nguvu sana, kwa sababu wao ndio wana compose plus de 60% ya population ya inchi kujenga inchi. Kwa hiyo la grande responsabilité reste entre les mains de la jeunesse. Jeunesse munatakiwa kufanya nguvu pamoja na wamama. Sisi wazee hapa lazima tunawategemea nyinyi, kwa sababu unapashwa mtulee vizuri, kwa sababu nyinyi sasa ndio munapashwa inchi na kesho tuende vizuri. Nchi ionekane kama ni nchi ambapo iko na watu intelligent, sage et patriotique. Kwa hiyo wamama, nimefurahi sana, nimefurahi kwa hii geste ambapo mnatoka kufanya hapa, na ndio maana nasema vraiment kikao hiki kiendelee vizuri na tufanye kazi na tuendelee, ibaki katika roho zetu kwamba kila umoja abaki na tunasema devoir à domicile, ambapo apewe ili tufanye kesho kuwe zaidi vizuri zaidi.
na kuakompanye chef de l'etat mu programe zote za kuendesha hii nchi, kwa sababu nchi iko katika matatizo na inalomba kuakompanye kwa kila mambo ambapo anayopangilia, kama vile kubadilisha katiba, kama vile kuendelesha nchi ili iende salama, amani, usalama. Ningeomba mama, kazi yako iendelee vizuri na tufanye kazi kwa pamoja. Hamjambo tena. Mbele ya kuanza hotuba yetu ya leo, naweza pendelea mkutano mzima ishimame 1 minute ya silence juu ya este ya Republique Democratique du Congo yenye kwa agrese kwa wanawake walikuwa viole, kwa wandugu wetu walikufa. Tufanye 1 minute ya silence kuma dekre zote zishapitikana mwezi ya Republique Democratique du Congo. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie au Congo. Etienne Tshisekedi, chef de l'État, béton, béton, armée, mille rouge, merci beaucoup. Tunasherehekea pamoja na wakubwa. Tujimbie kwanza waswagela waswagela. Mnaona mbele yenu en général les femmes. Union des femmes et des UDPS, ce sont des filles. Pour qu'on m'aide, elle construit à remplacer Ligue des femmes de l'UDPS. Il a voulu bien renforcer Ligue des femmes de l'UDPS. Bien, moi, nous comme elle peut continuer à la bâtisse, Mathieu Blandine, comme maman présidente, comme initiatrice de ce groupe. Na ilikuwa mwezi wa kwanza nilipata initiative ya kucrea group. Ilikuwa kila siku nafika ku section ya Baraka na kutanisha tuko 3 femmes qui participaient pour réunion ya section ya Baraka. Tulikuwa wengi sana, 5 femmes. Nikasema pourquoi tuwezi créer union des femmes? Pourquoi hatuwezi nizana sie kwa sio? Tusensibilize wa mama de commune Mufila Baraka pour que tuunge kitu kimoja cha upendo na cha maendeleo. Vita ikakuya mwezi wa pili, nikaniperturbe, tukakimbia mavita tukakutia, me ile idea nilikuwa tu nayo mkichwa yangu. Nilikuwa tuna ile idea ya kucreate union des femmes uniaba ya umoja, uniaba ya upendo ya wakina mama Mufila Baraka na Fizi mzima. Deuxième objectif ilituma mimi créer kundi ilikuwa ni kufatana na mastructure. Ulijikutanisha UDPS ni akabambi sana. UDPS iko na ba mama mingi sana. Me ba mama bana bote banaigamia ma structure. Na kama mtu yuko mu structure haiko mu parti politique. Itatubidi tutoane kwanza ile ignorance. Unaweza kuwa leo uko mama uko mu structure, uko mu structure ya Laban, uko mu structure ya Jean-Jacques, uko mu structure ya Bilecha, uko mu structure ya Musam, me hauko mu parti politique. Ikanibidi niwaze sana
juu ya kucree hii union de femmes. Na sasa niliwaza nikajipatia nguvu ya kusensibilize banamuke mu niveau ya ville ya Babati. Na sasa nilianza sensibilisation grâce à Dieu, banamuke balinisikia, banamuke balinifata, na nikasema pourquoi peut-il célébrer les 30 jours na bamama pour que tu manifester furaha yetu tuko nayo. Aussi kama nilifika ku créer group ilikuwa ni kufatana na mameza tante. Unakutanisha juu mtu ni wa fulani hatapenda kukuwa wa fulani. Hii group ya mama aiangalii mie ni wa fulani wala mie ni mwanani. Ni kwa niaba ya chama tuendeleshe chama mbele. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie au Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, béton, armée, pique rouge, aigle d'Afrique. Nikaendelea sikuchoka. Nikaendelea kuwaza tu sana juu ya hii grupe. Mwisho wa siku tunapea resi. Ba mama tunaweza kupigia makofi tena. Hii grupe ya Union des Femmes ni juu ya maendeleo ya chama. Ni juu tukue kimoya mchama. Ni juu tuendelee kutembea kwa malengo ya chama. Ni juu tuendelee kuendelesha batoto yetu, bababa yetu, benye batakuya mu mandat zinakuya za 2028, tubasaidie kwa maelection. Tuko nyuma yao. Hatutakuwa batrete jua Kikwembe. Ba mama tutatraele watoto wetu jua Kikwembe. Hapana. Tulizia manguo. Ndio. Ile peke tulipewa. Merci beaucoup. Kumbe hatuwezi danganyiwa juu ya chumvi. Hatuwezi danganyiwa juu ya Kikwembe. Sie peke ba mama tunawezi. Napenda wanamuke, kama mwanamuke anapenda mtu, hata kukiragwa analalaka na ule mtu, hata mpori anaendaka tu kama ni kulima tulime, anachaka watajiri bora. Lakini sie wa mama bafizi, tunajua juu ya chama ile pesa. Tunalika wa mama bote benye abayajiadere massivement, bakuye bientôt tutajiadere massivement ku parti ya ile pesa. Il faut tuendeleshe chama yetu mbele kwa upendo, kwa umoja na kufatana na malengo ya chama. Malengo ya chama ni kupata kila kiote kenye chama inapenda na kenye nataka na kusheria za chama. Ndio tutatembelea. Asante watu wote ambao walishiriki pamoja nasi kwa siku ya leo. Sijui ni walipe nini. Juu leo kila mtu angeenda mufete yake parce leo wanasema tuko mu independence. Kila mtu angeenda mufete yake, lakini tunajikuta sisi wote tuko hapa. Neno yangu ya mwisho nasema asante. Asante, asante na Mungu anibariki basi bote. Amen. Presente komite ba mingi mfiki. Na tunaona makida wa mama. Ulipresente wa moya na sisi tukatuachi. Lakini hapa kwanza mbio tuko na mama Mado anaweza shimama. Tuko na mama Anja anaweza shimama. Tuko na mama Riziki anaweza shimama. Tuko na mama Masoka anaweza shimama. Tuko na mama Joli anaweza shimama. Parce que section ya fizi il faut recommander 44 personnes pour que comité ienee. Na wengine sai na wasabu majina mama shimama. Kwa wengine wasabu majina. Mama Mado hapa kama vile mshauri wetu. Ndio mshauri mkubwa wa wakina mama. Mama Mado anaanza mdogo. Ndio mama trésorière. Anje. Kuna mama mkubwa. Ndio bestiara wetu. Sisi wote tuko na mbele kwa mama. Kwa mama Riziki naye ni kushauri naye mkubwa. Kwa leo
d'État, la maman secrétaire d'Algérie. Historique. Il est passé en 2006. Il s'est Makaivi. Une fois tout n'a quoi qu'au pouvoir. Une fois si nous gagnons les élections. Une fois si nous gérons ce pays, nous allons changer la constitution. Donc c'est une promesse. Laissez par l'espérance et les libertés de Tshisekedi, des Républicains. C'est lui qui est le père parmi les pères fondateurs. IDPS au niveau de la République démocratique du Congo. Il nous avait dit ceci, mes enfants. Il faut pouvoir, il faut tout changer la constitution. Donc c'est une promesse. Il y a tout qu'on a réalisé. Il y a tout le système depuis Zamani. Alors, je vais vous donner une petite historique. Dites s'il vous plaît. La constitution, il y a 2006, c'était une constitution ici des accords. Ceux qui maîtrisent beaucoup l'histoire de ce pays, Matakwambi, en 2002, il y avait des accords au niveau de la San-City. Il y a eu des poussées ou accord global et inclusif. Voilà, à partir de cet accord global et inclusif, Djokoutakoua a créé une constitution de belligérants. À cette époque, le pays était divisé en 4 fois. Pour les coups à RCD, il faut que nous aussi. RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie. Léoten Alisha Geuka Yale Yale, Nageuka M23. Pour les coups, il y a un trouvé MLC, Mouvement de libération du Congo. Il y a Jean-Pierre Bemba. Pour les coups, RCD TML, il y a Moussa Nyamwisi. Mtu wa Manoki Bukule naye alikuwa na parti yake. Kulikuwa sasa le gouvernement central yenye ilikuwa supporté par Laurent Désiré Kabila des Mémoire. Alors son fils a hérité ce que son père avait signé. Alors wa mama yangu sisi wafanya siasa wa ile pesa atakopa kusema kweli. Na ndio maana inalomba unatoka hapo najua pourquoi nous l'IDPS au niveau de la section physique tunaunga chef de l'État, tunaunga mawazo ya kusema ni sharti hii katiba inalomba tunaikorije, parce que ni katiba yenye inayala amo chokochoko. Ni katiba yenye iliundwa kila mtu anasema dunia vita mutia hiki. Mwengine anasema dunia vita mutia hiki. Mwengine anasema dunia vita mutia hiki. Maana tunakuta tunaishi na katiba ya watu wenye walikuwa katika vita. Na katiba mkipima kufanya utafiti, katiba haiko nchi ya Kongo ndio itakuwa ya kwanza. On modifie la constitution sur base ya realite ya nchi. Kama tunakuta hiyo katiba ya zamani iko hapa maartikle yenye ziko chanzo ya vita. Kama muko maartikle yenye apatia le belligérant la force, le courage ya kuendelea vita, inalomba zile ile maartikle tunazishanze. Est-ce que tuko pamoja? Ndio. Utasikia article 217 inasema kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza fanya maakord matraités internationaux juu ya kusaidia mini parti ya territoire national. Unasikia juu ya sauvegarde ya unité africaine. Cet article haiwezi pita tena masikio yetu. Cet article mumasikio mkongomani halisi atasema hapa kwa chokochoko. Watu niko nasema katiba. Unasikia mtu anafika haizi kwa changer. Haizi kwa changer jani. Kongo ndio kwanza kuchanger katiba. Est-ce que Kongo ndio kwanza kuchanger katiba?
wanasema ya kwamba le président de la République iko na pouvoir ya kupropose changement constitution. Parlement iko na pouvoir ya kusema pana ikatika tunaona iko mchochoko inalomba tunemodifie. Bana kuambia meme 100,000 signatures bakongomani bakirekonte 100,000 signatures. Bana zipresente club ensemble kwa sababu sisi katiba pitaki na katiba itakuwa changer. Wa mama tuko tunawasihi sana wale warugaruga wasiwaingie mu masikio wakati anakia kuambia madebo anasema hapana katiba kama chokochoko. Anasema mkashanza katiba mtatuma Felix asitoka kutubwa. Mkashanza katiba mtatuma yeye nini na nini na nini. Kumbe wanayua juu ya nini wanakatala tusichange katiba. Juu wale warugaruga waendelee na kutuvamia. Tutaendelea kuitika. Polisi pia mkoro kumini. Na hiyo loi ilishapita kwa parlement, ilishapita kwa Senat, inalomba sasa inakuwa soumis sasa kwa souverain primaire. Na sisi tukaitika itapita na tutachanje hayo. Est-ce que tuko pamoja? Est-ce que sisi raia tunasema tutachanje? Huko mnataka tubloke? Hakuna. Voilà en quelques mots yenye niliwasi sana naendelea kuwasi. Est-ce que wamama wa ile pesa sio fiji? Tunaomba mawazo ya kuelekea ya kuchanje katiba? Ndio. Nani afoka? Nani atafoka? Wamama, les hommes et les femmes de l'IDPS section de Fiji réunis à l'occasion de la célébration et la 70e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Wanaunga mawazo ya serikali. Tutabadilisha. Hatutaogopa kitu. Juu wenyewe waliunga wala kuiunda na ndio hapo tena wanasema tutaita tutachanje. Voilà parlement. Il y a unité, il y a union, il y a soutien. Tous s'appliquent derrière la vision du chef de l'État. De l'excellence de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. L'union des femmes et section de Fiji. Wana validé kama wanajiunga derrière la vision du chef de l'État. Derrière la vision, la souveraine primaire qui est le peuple, la FEMA. Nous allons, oh là là, problème technique. Alors, voilà partement, nous invitons les maires de la ville, l'autorité de référence, les citoyens numéro 1 wa Villa Baraka, akuye aseme neno ya mwisho pour la clôture de cette cérémonie. Tumeona watu wote ilitatoka, tumbu ilitanza rejea. Ona mtu akiona chakula akili kwa moja itakuwa kinalala. Leo wajiji la Baraka. Jambo tena. Jambo. Sawa, nashukuru kwa sababu tuko pamoja na nadhani tunaendelea kuwa pamoja na tuwe na nia moja. Nia moja ni kushikilia ile patriotisme, tuwe na sentima ya kupenda nchi yetu. Tukiwa tunapenda nchi yetu, tutaijenga salama. Tukiwa na nia ya kupenda nchi yetu, hatutapenda adui apenye fasi fulani. Tukiwa na nia ya kupenda nchi yetu, tutashirikiana kwa kila kitu juu ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo tungeomba katika seremoni hii ya independence ya Kongo, wamama wa jiji la Baraka au wa circonscription electorale ya Fizi walipendezwa zaidi tuwe pamoja, washirikiane na komite au washirikiane na watendakazi wa serikali
kwa sababu tuko hapa pamoja na wanaoisindikiza kama le conseil de sécurité tuko nayo hapa, wametusindikiza na wako pamoja nanyi. Tuko na service public de l'etat ambao wanaendelea kwa baraka, tuko toujours pamoja na wengine maasociation mbalimbali, tuko hapa na tunashukuru na tunafurahi, na tungesema kwamba seremoni kama na hii ya kuwa kila siku pamoja ingalikuwa iko inaendelea kila mara, ili inaonesha hali ya kuwasiliana, na tumefurahi kwa sababu mmetuitisha na kutuonesha kidogo kama kundi ya wamama iko ndani ya circonscription electorale ya Fizi, na ni vizuri, na tungependa wamama wajiunge, vijana nao vile vile na watu mbalimbali. Asante. Kwa hiyo nadhani nashukuru kwa ile, na tuliona kama seremoni kama na hii, japo kama tunakurudia tena, na nilikuwa napenda iendelee, basi kwa sababu umesema hivyo tumekurudia. Merci beaucoup. Est-ce que tunaweza kupiga makofi? La Voix du Peuple, média en temps réel. L'information en temps réel, des faits vérifiés, des reportages exclusifs et l'actualité qui vous concerne. Informer avec vérité, servir avec responsabilité. Sauti ya Wananchi, chombo cha habari cha wakati halisi. Habari kwa wakati halisi, taarifa zilizothibitishwa, ripoti za kipekee na matukio yanayokuhusu moja kwa moja. Kutoa habari kwa ukweli na kuhudumia kwa uwajibikaji.